Suzak rayonunun bakanları, salamasızları, okumanın günümüzleri bilen bugün günü 6 Mart Çınıdağ'a Korporatsiya Bakanlar Bilimligi Kırgızstanda tür okuları жасалған Бактават семинарлары мына буюндагы кезеги менен ушул Сузак районуна келип жетти. Мына силер менен дидар көрүшүп баарлашып отурабыз. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен дагы бүтүрөт. Мына жаз келгенде мына бабандар бардыгы эски бутактарды алат, баягы курап калган көчөттөрдүн ордун алмаштырат, көчөт эгет. Мына ушул малда бизде бир суроо турулат да, эмне отурсам, ошодон не чыгат, анан каякка сатам деген суроо. Мына ушул суроого Корпоratsiya Bakanlar Bilimligi азыр көптүн жооптору бар. Мына ошону силерге жеткиргени келдик. Азыр быйылдагы жаңылыктарыбыз аябай көп. Мына Айчарба министрлиги өтө чоң каражаттарды айлык кылып алып атат, кредиттерди алып жатышат. Бирок мына ошол Айчарба министрлигинин кылып аткан ишинде чындыгында майнап өтө аз болуп жатат. Мына ошол каражаттарды азыр мына Корпоratsiya Bakanlar Bilimligине угуп туруп, мына азыр ошол каражаттарды 27 миллиард сом бөлүнгөн. 27 миллиард сомду бөлүп берип, мына Садыр Нуркожоевич ошону Айчарбаны өнүктүрөйүн деп берди да ошону. Берди эле ошону 4 миллиардын азыр бирөөлөргө бөлүп бериптир, кредит кылып. Ошол эле кезде азыр бизде мына ошол 27 миллиард сомду дагы ушундай жол менен бөлүп бере турган болсо, мына ол Айчарбанын проблемасына жетпейт да. Биз дагы бир жолу сунуш кылабыз. Мына ошол Сузак районунун багбандардын астында дагы бир айтабыз да. Мына бизге азыр сапаттуу көчөт керек. Сапаттуу көчөт болбой, сапаттуу мөмөн чыкпайт. Ал үчүн биздин өзүбүздүн питомник болуш керек. Өзүбүздө инвентор лабораториясы менен, бардык окумуштуулары менен, бардык жабдыктары менен, ошол европейский качество көчөт чыгарып бере турган көчөткана керек бизге. Ал үчүн бир көчөткананы снабжать этиш үчүн баштан ылдый 5 миллион доллар керек экен. 5 миллион долларды каяка иштетет деген суроо болгондо 1 миллион доллары жерге кетет экен, 1 миллион доллары теплицага кетет экен, 1 миллион доллары зданияга кетет экен, 1 миллион доллары оборудованияга кетет экен, 1 миллион доллары ошол көчөт чыкканга чектеп, ошол жердеги иштегендердин айлыгы, одан сырткары мына ошол жасай турган көчөттөрдүн французчасы деп коет да, разрешение, ошону сатып алат экен да. Мына биз речип жасап баштасак эртеге бизден немелер сурайт да, башка мамлекеттер. Буну эмне жасап атасың? Кана сен кимден французча алдың десе, биз американецтерден сатып алып койсок, баягы арзыбаган эле пул болот экен да, мындай общий айтып бергенде. Мына ошол биз жасай турган где-то бир сорттордун эсептегенде бир 50 сорт бар, ошонун бардыгын французчасын сатып алып, закондуу түрдө иштете турган болсок, питомникте. Мына ошондо өзүбүздө бир эле питомниктен, мына Жалал Абад облусуна курулуп кала турган болсо, бир питомниктен азыр биз 4 доллардан сатып аткан, 5 евродан сатып аткан сапаттуу көчөт ушул жердин өзүндө чыгат да. Анын баасы 1 доллардан ашпайт. Элестеткенде 1 доллардан 3-4 эсе арзан болмок. Мына ошон үчүн мына азыркы ошол жерде турган азыр 250 миллион доллар калды да ошол кредит. Ошонун 50 миллион долларын көчөтканага салыш керек. Анан мына ошонун дагы 100 миллион долларына азыр биз бала окутушубуз керек. Кыргызстанда агрономдордун жашы, мына өзүнүн кесибин билген агрономдордун жашы 65 жаштан өсөт. Жаштар агрономияга окубай койду, бир дагы кызыгуу жок. Мына ошон үчүн кызыктыруучу бир факторлорду коюп туруп, биз дагы Айчарба агрардык мамлекет болгонубуздан өзүбүздөн кадр чыгарышыбыз керекпиз. Өзүбүздөн кадр чыгарыш үчүн биз тынымсыз иш аракеттерди жасап балдарды окутушубуз керек. Ушул пропаганда кадимден жүрүш керек. Мына азыр өзүңүздөр элестетип көргүлө, 83 вуз боло турган болсо, ошонун баардыгы мына айылга иштей турган кесип чыгарып берип атат да. Шаарга иштей турган кесип чыгарып берип атат. Айылга иштей турган кесипти бир эле скрябина чыгарат экен, бир жылда мисалы үчүн 200 бала бүтө турган болсо, ошонун экөө дагы агрономияга иштебейт экен да. Дипломду алып эле башка жумушка кетип болот экен.
Мына ошол жерде мыйзам киргизиш керек. Сен агрардык жайга тапшырдың мı? Жок дегенде 10 жыл агрономияда иштеп бер деш керек. Бирок тилекке каршы андай мыйзам жок болгону үчүн диплом үчүн кирип атышат да. Канчалаган бизде ошол керамикада бүткөндөр жүрөт, азыр ошолор эмне чоң башка жумуштарда иштеп атышат. Мына ошолорду дагы азыр мыйзам киргизе турган болсо, мына агрардык билими барлардын бардыгын кайрадан агрардык ошол тармакка тартыш керек. Мына Кыргызстан мамлекетибиз дагы аграрияга зарыкташыбыз керек. Азыр Айыл чарба министрлиги эмне кылып атат? Айыл чарба министрлиги мен селитр алып келип беремин арзан, мен будай алып келип беремин арзан, жана солярка ташып беремин арзан деп булар коммерция коюп алып да. А булардан негизги жасай турган иши багыт бериш керек да. Мына агрономиялык кызмат көрсөтүш керек элге. Мисалы үчүн элдин азыр бардыгы курт кумурскадан илдеттерден өтө жабыркап атат дыйкан. Ошол эле кезде Айыл чарба министерствосунда 11 000 адам иштеп атат. 11 000 адамдын бирөөсү дагы бетине келип, мына парша болуп калыптыр, мына щитовка болуп кетиптир. Ошол саранча келип, бар жокту каптагандан кийин чыгып баягы мындай пилге алгенде кичинекей одеколон сепкенсип келип деп коюп кетип калышат да. Ал эмне болот? Эч нерсе болот. Буну систематически күрөшүүнү билбей атабыз да биз. Ошол себептен канчалаган проценттерибиз саранча чек кетип атат. Канчалаган биздин алмаларыбызды не плодожопка, пилицит, ошол жаман парша щитовкалар, не бактериялар жок, биздин не талкалап бар жогубузду жок кылат. Мына азыр Кыргызстан үчүн эң не жасай турган иш болгону агрономия. Ошон үчүн агрономияны күчтөш үчүн биздин мамлекетибиз мына 83 ошол жогорку окуу жайынан жок дегенде 60-ын агрономияга аударыш керек. Агрономиянын факультети болуш керек. Анан кийин биздикилер общий агрономияны окутуп коет. Баягы общий агроном да. Бирок же помидорду билбейт, же капустаны билбейт, же гилясты билбейт, же алманы билбейт. Агрономияны бөлүп окутуш керек. Мына Турцияда ошондой экен да. Мына мисалы үчүн менин балам азыр Турцияда агроинженерияга окуп атат. Ал жерде подразделение бөлөт экен. Мына косточковыйлар бир бөлүнөт экен, семечковыйлар бир бөлүнөт экен, алма, алмурут, айваны бирөө окуйт экен. Анан кайнолу, бадам, гиляс, onu башка бирөө окуйт экен. Помидор, томатты бирөө окуйт экен, капустаны башка факультетте окуйт экен. Бөлүп коет экен да. А бирок мисалы үчүн баягы келди, томатты жөнүндө баягы тамырынан кирип, не гүлдөн чыгып кетет экен да баягы бала. Томат, помидор ушундай келет экен. Помидордун да карап туруп, кантип оңдосо болот, канча көп түшүм алса болот, кантип илдет менен күрөшө болсо, кантип зыянкечин жок кылса болот, билет экен да сатып. Ошол 4 жыл ошону окуйт экен да. Тынымсыз ошону. Азыр болсо бизде болсо общий агрономияны берет. Эчтемеден жок, бала чыктыбы? Эчтеме билбейт. Даже мисалы үчүн ошол бизге азыр зыян берип аткан зыянкечтерди тандайт. Бул деген өтө өкүнүчкө орой, бирок ушундай окуу болуп калды. Азыр билбейм мен мисалы үчүн эшегиме паспорт алып туруп, такай деп туруп. Баягы 18ге чыкты деп туруп, барып туруп, сүйлөшүп туруп, мына такай башка жакта жүрөт эле деп окууга тапшырып койсоң, ошол такайга дагы не диплом бергилей деп контрактын төлөп турса. Бул деген кандай шармандачылык? Мына окуу, билим берүү министрлиги азыр кандай капашыбыз келди, мына азыр ошону оңдош керек. Бул баягындай акча төлөп диплом алуу деген бул окуу эмес бул. Бул жөн эле бул не акча зарабатывать. Мугалимдер дагы көбүрөөк акча иштесин деген программа да. Мугалимдер дагы не депутаттар да жашасын, бай болсун деген эле программа да. Мугалим деген мисалы үчүн канчалаган дүйшөн деген мугалим бизде өткөн тура, дүйшөндүн үйү да болбойт. Аялы да болгон эмес. Бирок балдар ошо дүйшөндүн кылган ишин биздикилер кылып атат. Азыр ректор, проректорлордун үйлөрүн карасаңыздар, тике карасаң калпагын өтүп берет. Ушундай кылып заңыратып бар жасалып, ошол эле кезде мамлекетке эбегейсиз бир зыян беришти да. Балдарды не жөнүндө кагаз менен алдап атышат да. Бирок Москвада иштейт, каякта иштейт, келди кетти кылат дагы. Мына ушул областта дагы, республикада дагы ошого диплом берип коюп атат. Дипломированный дворник деп жүрөт. Мен юрфакты бүткөнмүн дейт. Юрфакты бүткөнмүн дейт. Баягы мисалы үчүн билим деңгээлин текшерип көрө турган болсоң, 3-класстын билими менен жүрөт. Эч нерсени билбейт, диплом бар. Мына
мына ушуну токтотуш керек. Мына профтех училищеларда азыр мисалы үчүн күндөн күнгө күчөтүп туруп, мына балдарды уже билим берүүсүн совсем мына 1-чи класстан 3-чү класска жазышты окушту үйрөнүп бүттүбү, андан кийин уже бөлүш керек өзүнүн эмесин. Мисалы бар жок эле физика, химия, биология, математика бар жок эле баягы башын забивать этип койдум, баягы бар бала бактысыз болуп калат экен. Себеби дегенде излишка информация и баягы иштете албаган информация адамга жүк болот экен барлыгы. Ошон үчүн балдардын башын таза кармап туруп, эмне болосун бала? Мен токер болом. Кол болом, токер болом. Эмне болосун? Электрик болом. Сен мен космонавт болом, мына космонавт болом, мындай болом. Космонавтка жарабайт экенсиң, мына деп туруп, балдардын несин өзү чектеп туруп, ошол эле маалда туура багыт берип туруп, балдарды мына коомго пайдасы келе турган адамдарды тарбиялап чыгышыбыз керек. Мына азыр туугандар келесизби? Жылдырасыздар. Биздин мына слайдда көрүнүп турган. Эме болуп жылдыр. Мына туугандар азыр алма. Деңиз деңгээлинен 1400 метр өтө жактарда мына Редшифт, Голден Делишес, Гренни Смит, Жерамини, Скарлетт Супер деген алма отурулушу керек. Бул деңиз деңгээлинен 1400 метр жогору жактарда. Көкжамбак, ошо өтө жактарда. Ошол жакта. Редшифтти көрсөт. Мына Редшифт алмасы мына ушул дүйнөдө сатылып аткан алмалар топ 10-га кирет. Мына жаңы келди дагы, жаңы сорт. Мына биздин Крипсон бар да, Крипсонго караганда курсактуу алма. Томолоого алмалар дүнө жүзүндө аябай жакшы сатылат. Бул суукту жакшы көрөт. Ысык жерде отургуза турган болсо бул жумшак болот. Көк болот. Ошон үчүн деңиз деңгээлинен 1400 метр жогору жак болот. Экинчи алма, алтын алма, Голден Делишес деп бар. Буну дагы өтө жакшы жешет. Европа мамлекеттери, Россиянын мына Европа части өтө сонун жакшы көрөт мына. Мына базарында өтө жакшы сатылат. Экспортко ыңгайлуу сорт. Кийинкиси Гренни Смит деген алма, немеде Сибирь тарапта, Новосибирскийдин ар жагында бир күндө 1000 тонна алма сатылат болсо, 800 тоннасы ушул сатылат. Гренни Смит. Көк алма. Мына кара алма жакта өтө сонун. Мына ушул көк алма. Qaysı vaxtda müşat ошонусун айтып койсоңуз? Сентябрдын 15-нен кийин мüşat. Ya. Сентябрь айынын 15-нен кийин мüşat. Бар. Мына Жерамини деген алма, бул араб мамлекеттери аябай сүйөт. Мына азыр бозулайттан алчык болсо, кызыл болуп мындай. Фиолетовый кызыл болуп өзүнө тартып турат. Алманын өзүнүн вкусовой качестволору өтө сонун, жумшак, сочный алма. Летний ve zimний? Бул зимний. Ошону айтсаңыз? Мына Скарлетт Супер кийинки алма. Бул дагы зимний алма. Суукту аябай жакшы көрөт. Ушуну деңиз деңгээлинен 1400 метр жогору жакка тургузат. Кийинки алманын аты Галава алма, бул Сузактын ылдый жагынын алмасы. Сузакта мына границага жакын жерлерде июлдун башында пышат. Июлдун башында пышат. Мына өзгөндө бизде июлдун аягында 15-20-ларында пышат, 65 сомдон өзүнүн кардары бар. Канча болсо алып. Казакстандын немелеринде супермаркеттерде кетет. 65 сомдон үйдөн алып кетет. Муну анан немеси сактаса да болот. Зимний алма. Азыр да Галава сатылат. Bunun köçötü ne? Mesleği var. Bunun köçötü, biz satılan köçötlerдің бардығы Türkiye memleketi. Sizlergenlikler Türkiye'nin mi? Bizlergenlikler Türkiye'nin. Kiyiki alma, бұл дағы жинжир болып, тетіге Golden Delicies'ке оқшап кетеді, бірақ ерте пішар алма. Бұл belki Galavалға қарағанда 10 күн ерте пішар. Ерте пішар алма, қышқа сақталады бұл да. Қалай деп тұрады, жақсы тұрады. Кийики өмеге гилас. Мына Регина Кордия зира 900 өді жақтарға. Мына қалма қырчын, көкжамбақ, қаралма, ошақ жақтарға мына Регина Кордия зира 900. Анан мына ошол эменен өзүнө ушул жерге Свитхат анан Скина деген гилас жакшы болду. Сама билечи.
Mağlumlar da nemede Regina Kordiya Ziraat 900'lü bir yerine otobüsü koysanızlar gül dökümde gül batısı ketkenде enerji kurgap olanları çanalar ve dönüyor. Şu boğulu gülde düşük kalıyor. Şu boğulu gülde düşük kalıyor. Onu ödeyecek otobüs gerekiyor şu için. Regina X'i Kordiya Kordiya X'i Ziraat 900. Çok olarak Ziraat 900. Su uçaktın ilerisi. X'i olsa buna sweet card veren skinen ısıracak. Sama apeleci. Özünü çanlatacak. Özünü çan verip de. O zaman çok daima yıl sayın alıyor. Yıl sayın жақсы rezultat veriyor. Bundan только biyogun üstüne bakasana 40 жолы қойсаңдар. 40 жолы тұрған болсаңыздар, баяғы майский шуттың личинкасы түсіп қалса, чоң ақ құрт бар ғой, тамырын арып шығады. Только биоgun üstüne. Дальше. Issiq yerlerge ama. Issiq yerlerge Gretsiya. Ya Valovay деген жоқ қой bu yerде. Ne? Valovay деген. Valovay деген Gilas de bular üç korbanlıklar, Özbekistanlıklar özleri atpay olan Valovay. Bal degeni bayağıda көп ішki bal mene bir pişar тұрғанда bal da var. Ошол мезгилде. Bal. Ana cevap boyunca ayıp etseniz. Pensimli degen ana cümle boyunca şu boyunca biraz Munda Gretsiya деген өлі 5-ci mayda pişar, Suzak'ta. 5-ci mayda pişar, Suzak. Ürün biznes olacak. İkincisi Rubistan. Bundan 10 gün giyim pişar. İkincisi Magadur. Bu adam giyin 5 gün 10 günde giyim pişar. İki Bikar. Vardı da may içiymiş. Tügünü. May içi tügünü. Erте pişar. Sortlarlar. Birisi en az alındı degende 30 kilogram örüp verdi. Birisi. Bir hektarda 660 köçet var. İntensifli skema bilen oturmuş. Neçi bolsa oşun? 3'e 5. Ana Halil oğlu bu Kurgay turgan. Ana Kabaşı degenimiz var. Ana Yunus Bey degen 3 örüktör Kurgay turgan. Kurgaganda da buna yeni bir örüktör. Bayağı içinde özögü çok. Bizdekilerden Japay olup içinde özök ösüp ketip var mı? Buna Cesen şaptalında başlarında bardağında özök var içinde. Ha bunun gel olur. Sır diliminde juha bolata içi gel olur. Bunu kurgansa öte sonunda bes basıp dur ona en жақсы dağım verir. Türkler eksportlar jalan şunu alıp çıkışar. Halil oğlu Kabaşı Yunus Bey degen örüktör açmışlar. Bundan şaptalı Royal Glory, Globe Airways, Sweetlady, Extreme Global, ondan keyin Extreme 486 degen var, Oktyabrda şartlar sotu var. Bu nektarin, bu Türk şartları, ama bu da nektarin. İçi жылдың bağlı malın mayında sapsarı olur. Extreme Global menen, bu da bunu okusun. Көрсөтөйүн, Sweetlady. En жақсы sottları. Bundan keyin Extreme Tüy var mı? Tügü yoklar. 3'e 3. 3'e de tügü yoklar. Biliyorsun de tügü var. Hilki, evet almur. Almur da az orada, barda almurlar orada. Bakteriyel yağcok gelgen Kırgızistan'a. Bağına östürüyorsun 5 yıl, 4 yıl östürgene bir günde bir postan bir zaten çatak gelip Cengiran'ın turposuyla nam güldögöndele güldön beri Çanlaşkan'da boğa ötedi dağı, bayağı duruşan, 5 günde hapmış. Bakteriyel yağcok, öte camın dersi. Bakteriyel yağcok'a turuktu sotu, margarita, marinaları, bilgiler salmurdu. Şu almurdu doğmuş. En жақсы olur. İyisi bilir. Şunu ikisi görüyoruz. Marina bilir. Bakteriyalar. Hoş geldiniz. Köşetlerde bu eşnesi bu жақсы алады алда неме жаңалық бар ғой. Бұл жақсы өседі, исілай қандай болмады. Бұл жақсы алды да. Mına şunu oturumuzun dersinde kızlara eşleş oldu. Ana giyinki deme sliva. Stanley, Angelina, Black, Splendor, Black Amber. Mına Stanley
Uşaktın sливасынан 5 есе чоң екен, Ақсыныкынан 3 есе чоң, Таластыкынан 1 есе чоң екен. Анан немістер жақсы көретін, Стенлейді немістер жақсы көретін дағы, немістер тынбай ұшылы сұрап алшады. Пақырны бұлтыры Ақсынықтан 170 сомға сатшы. Өзінің ашын 40 сомдан келеді бар. Егерде астына биогумасын органикаға жауап болса, енді камераға көпірін көрсін. Sizden soran şu, Hükam sen de öte olasın. Sizin şляпаңызda ne oldu? Yine kurcak görmüyor. Hükam, aslında öyle oldu. Şu Stenley Sivas'ın Kırgızistan'da 90% yerinde özellikle. Kırgızistan'da öte su yerinde kadar özgür olanken aldan 90% yerinde şunu özellikle Stenley. Adam nesi жақшылығы bunun обработкасында жеңілген, анан кейін ең жеңілі бұл 40 шыққан. Екі жаққа парпайып кетсе 40 өткенсін, өтігі өсіп кетіп болса 40 өткенсін. Ол башқа немесі жоқ. İçine кеткенді алып өткенсін, içine өсіп кеткен. Ертілері пауырлық болып тұр, механический повреждение оған içine өсіп қалады. Ошаны алып өткенсін, ана жиравиктер бар. Данағы еркек шақпа бар. Ошонысын алып өткенсін, ең жеңілген. 3 жылда bir büt tasarladım. Eşkens oldu. Ben oturğuzgandan beri bütaylaydım. Oturğuzgandan özüne özüne boluveredi. Balgar cırkap yerine slap giydi. Öte slap giysi var. Buna şu Stenley'ge kimde cer bolatıran olsa fantaziyası jetmeyerse bilmese gerek. Ne ekseyen de turgan olsa şu Stenley'de oturğuzgan. Buna bizimle Sliva'da kurgaydık. Okşaş kurgaydık. Bunun sxeması qanchaga ekiladi? 5'e 3. Alma, almuruk, anan ayma, beyalma 2'ye 4, kalganları var bugün 3'e 5. Anan cangal 4'e 8. Boldu. Kalganları 3'e de sistem var. Kostочковыйлар bölek, seminçkovыйлар bölek değil, anan git большой орех bölek. Bilastan 3'e 5 mi? 3'e 5 var mı 3'e 5? Odan ne kısa turgan var, birbirine tiyip kalır. Oraya götürür. Bunu 5'e 3 kızganmay koyuyorlar, 5'e 3. Sol, bak, mınavında düşün, kısa sol, Stiva'дағы adamları. Yiğitliğine Angelina, buna Moskvaga kim bargan bolsa, Sliva jep kaldılar mı, çoğun Sliva oldu. Kim Moskvada türkü? Mınavında Sliva oldu, uşul Angelina Slivası. Salvador'da bir kilesi 400 rublden satılır. Buna uşul Sliva dekabrda tügön ötken. Mına uşul Sliva'nı холодильникке koyup koysak, холодильникке. Aprel'e çeyin türüyor. Aprel'de anan keyin любой memleketke alıp bakıp satsak oluyor. Şunçalık жақсы demek. Mınavını içige, şu sırtınдағы fiyaletin kirip ketedi. Böyle göründüğü olup mınavda jesek, gilasın içinde kızıl bol. Solun. Yani nesi жақсыken bunu? El, kışındasınдағы şunday, свежий немелерді жейін деген малды шығарып берсе, соның болады. Москва жақсы көреді şu. Москваға направление. Мына Блэксплен бар, мына осы Анжелинодан да чоң болады екен бұны. Екі чоң таңдап қойдық, чтобы компот жапқаны, сок шығарғаны, сливовый сок, сливовый джем бар, жоқты жазса болады. Өте сладкий сок бар. Мына Блэксплен бар, ikisi Black Amber, екі оқшаш келеді. Чоң болады, ломынды болады. Өте чоң. Товарный вид сон. И переработкада жақсы. Сер хасында бар. Көп түшім алады. Түшімді оқымыш береді. Мына сливалар бойынша. Мына бадам бойынша айтса, бадам үстөмдерінен қол бадам, анан тиш бадам, анан кейін таш бадам. Азыр қол бадамды отырғызыш үшін, тиш бадамды отырғызыш үшін противографный сетка керек, көп бар. Түз жерге болса, мысалы сузақта түз жер бар. Столовойдың қатарының арқасында жері болса, осы жерге қол бадам ексек болады. Үстін противоградный сетка тартып, мүшіктерді сақтап, ерте гүлде болады, мына осы гүлде, 2-3 күнде бадамдарымыз гүлде бастайды. Баяғы біз сұнышып атқан Фердуэль, Феррагнес, анан кейін Нон-Апрель, Техас, Нон-Апрель. Бұл бадамдар 10 апрельден кейін гүлді.
10 апрелде уже барлық үшіктер өтіп кеткенден кейін гүлдейді дағы бұл жылыға түшін керек. Жылыға түшін керек. Одан кейін -4-те қорқойды. -4 бар. Гүлі қорқойды. Гүлі. Адамның өзі емес. Гүлі қорқойды. Мынау ошончо мынау ушуну отургузуп атабыз. Азыр бизге майына келет бар 35 евродан. Литр. Бұл 5 тонна берет экен bir гектардан минимум 5 тонна. Ар бөлек 10 килограммдан бергенде 5 тонна берет экен. 5 тоннаны чаккандан кийин 1 тонна маңыз калсын дейт. 1 тонна маңыз чыкканда 500 литр май чыгат. Майын мисалы 15 евродан сататын болса 10 000 евродан жогору кетет да. Анан кийин баягы сыгылган аг барбы? Ошо сыгылган агын дагы бир жолу күнгө жайып же сушилкага коюп туруп, кургатып туруп, тегирменге тартып туруп, кадимкидей мына өзүбүз иштетип аткан баягындай агун же неме ундай эле иштете берет дейбиз да. Ошонсу жакшы. Мына Кыргызстандын ун проблемасын толук чечсек болот. Мына Баткен облусу, Ош, Жалал Абад облусу жалаң ушундай бадам эгип ала турган болсо, биздин Кыргызстандын потребности 800 000 тонна экен. 1 миллион гектар жерге отырғызып ала турган болсок, бизде 1 миллион тоннадан көп мун алып турат экенбиз да. Элестетип көргүлө. Мун проблема жок. Қазақстаннан зависимый сеть бар. Hiç Kazakistan'dan da başkasından da korkuyorsun. Buğdayın составы başka da sapsın. Yok, budayda Sastab var, bunday olup çıksın da. Yok. Budayda var meselelerin vardır var iken, budaydan keyin de gluten var. Bilesiniz? Gluten, adamın semirtire turan bir vişisi var da. Bu da gluten çok yani. Bunu baylar alıp yiyecek. Bunu bilgilerse 10 yıl var. Özümüz yiyorsak bunu satıyoruz. Öte çarşı işlettiklerken biliyor şimdi. Mayın da, özü da, anan keyin. Bunun bayağı biz artçıkandan keyin canım. Denege çıkarıp algandan keyin bu da sarı söğük kılar. Bundan şu sarı söğüğün dağı maydanap turup, un bulup turup, ojonu dağı her bir kilogramın ojonu kereizlerge satır. Ojonu budan krem skrap жазылып Кореяда елдің барлығы Японның деле, Кореяның деле барлығы мына эркегин деле астында крем коюп алып. Жынымсыз кете турган нерселер экен да. Майда кетет экен, уну да кетет экен, тышындагы сарысы да кетет экен да. Эң жакшы мына ушул жаңгак боюнча фермер чан эки жаңгагыбыз бар. Ысык жерде ак болбойт, баары маңызы кызыл болуп калат. Эки көрдүк да. Бәр маңызы қып-қызыл болып қалады. Бұл суық жерде отырып сатып болмаса, Bizden жаңақтар шыға берем. Біздің жаңғақтарымыздың немесі сорттары бөлек. Бұл башқа американский сорттар. Жоқ, основной жаңғақта семейство белгілі. Барлығы жаңғақ. Орех. Бізде Қырғызстанның біздесі чағылғаны Hazır özümüzde hazır 14 dolar, 15 dolar oldu da 16 dolar oldu. Çağıldan bizde. Mangızı. Şöyle mangız Arabia'da 100 dolar ediyoruz. Bizim listede hiç yerde çok gen. Na azıcık bizim yerin sastavı bile na Ahmadi anagi Akbari degen iki sonuçta oturup uzatılgan olsa şundayla kaçışta çıkartken bir canlı çok olur dedi. Miste. Eğer de kim miste oturup dese, başarılısı. Miste de rakı çıkar. Eğer de kalı çıkar. Türkiye İstanbul'da şundan çıkarıp da nereye giderse, hani biz göç ettiğinde olan yokuzda tek koyuyoruz var. Buna demede siz ayttınız o İstanbul'da Türkler buna ölçünde Revniz'de arttırılsa. Bak Köçet'in 3000'den çoğuru sapmayın. Bir bak. Ne getirmiş ondan böyle emeleri vardı. Ana bayağı bak bulardan algan Köçet'te alıp gelip yegesin var. Ekkenden keyin bunun denegin eksik çıkmay vardı. Şunu bilin. Manipülasyon yapıyor dedi. Anjir şu Suzak rayonu, Nokiye, degele bu. Batkenden başlap bardıq жерге өрік отырғызып құрғатып жеп отырмыз ба? Мына ошол анжирди дагы үйрөнө турган мезгил келди да.
Anjirde kurban anjir 400 so'mdan жоғары тұрады. Анан кейін ал жақтан келген анжирді жеп көрсем, дам жоқ та. Біздікінде емес та, мына ушын құрғай тұрған соттар бар, көтеріп алған. Мына асан болып болады екен біздің жерде. Бал. Жөнде бал, құрғатылған бал болып болады екен. Кішкенекей болып тұрып. Bunu қанша жесең тоймайды екенсің. Мына ушunu да ойлаш керек болады. Bu ne degендер? Анжир. Yok, bak, ne anjir? Bursa, Sara. Mende iki tür var. Biri sarısı, biri karada, kara. Kötü daha iyisi. Buna fiyatlı. Buna. Şunda yani. Şunda. Şu üçü. Üç türü var bizde. Hazırlık geldik. Bizim köçetleri öz hazır evde satılıyor. Üç korkanlar. Daha 3-4 günden değil, boşta satılıp başlayıp, boştan varıp köçet alıp gelseniz болады. Yani gövrek alam deseniz de biz özümüz dastakla yapalım berenlerimiz. Gövrek. Köçet koy. Na, malina koyuyor. Özürdüm baktan şu. Valla evlerin içinde, köktün içinde durur. Arkadaşlarımın sırtının içinde durur. Çoğun bir burada bizde kanday olur malina. Soğuk yerlerge malina öte çoğun biznes, girişeli biznesde. Osunda yürüyenimizdir malina. İçindeki agatke olsa da birine %200'lü sahip oldu. Yani beyin nemesi yok oluyor. Kerip malina klası var, ballarla cediresine başlar sataslar. Daim akça olur. Salçanın nılıyı gerektir, 30 kilo malina alıp gitsen, pazarın bir ucundan durup, 40 kasa satasındadır. Ne? 6.000 son akça oldu. 6.000 son böyle pahalanını alıp, var sonra pazarın tutmanın ünlü gelip olasın. Siz de çok olacak. Ben anlamadım. Altın neresi bu? Ondan Türk flaşkalarını çıkar, vardı, ilaçtırıyor, öyle. Yemin soru cevap ödüyoruz. Ya şu Bismillah. Erçelbesi'de pazar açtayız mı abi? Benden hiç formamayla hoşta olsa biz Türk geçinde daha üstte boş koyarız. Böyle hareket kıldı. Çalışmaktan Haladenlik çıkmaya koydu. Ya Haladenlik'te bizim köçetörüz plus bir deli turat da. Anan onu hak gelip aldı, bayağı ağ özöldü, ösüp etti. Anan kurap aldı, anan sizge versek o çıkmaya koydu, ne hala olup da bize. O zaman için hazır Haladenlik çok oturamız. Haladenlik olsa bugün hak gelip sallıyoruz. Bir porter Haladenlik. Sizler hep предприниматель dersiniz mi? Ceprayet mi işteyiz? Biz предпринимательimiz, biz isteyen Bormor Azya Bakmanlar Birliği'nin kovumundan buna şunda işlerini kılıyoruz. Belki bayağı köçöp reklam ağlı anlarında kullanırsa biz de buraya benzeyin anlarında olur çağırıyor. Biz olurdu köçöpün reklam ağlı çağırıyor. Elimde 45 sokak yer var. Bunları mutlasını ektim. Ama yarımı cebip salıp da koşuna kullanılan malları kirli. Dostum ana oşol жерге қалған жерге атам есептерді 200 түпке берген. Қандай схемамен есептерді білмедім. Ошоға сіз қандай сүріш бересіз, қандай қылсақ болады. Бүгін уже келе алғанды өзі. Биогомус başı жақта. Биогомус сеуді. Дача қайды? Дөштен. Дөш қайды? Чөкеде бар. Келесек келеді. Ошо қандай неме қыласыз? Дөшке 3 келесек. 4 günden кейін көшеттерді осы жаққа өте бойынша мен балдарым айтса, балдарымды жасауым. Öyle болады екен. Азыр бір мүнелері болған соқ сойғанда мен азыр 5 сомдан камы жоқ. Ал сіз айтқанда ерте көңгөсі. Анадағы, мұнандағы тұр 40. Интерес. Allah 43'te yani bunlar gömülümde doğru geliyor. Ama çalanlar. Ben айтып отырмын ғой, 4 сомнан 10 да апарып бердім, 1 де өтіп қой. Өссе разына, шоба. Hazırlanın bunlar. Basar bağlarını kaçırıp kazansan bağlar kerek o zaman. Ne? 778, 94, 05. Абдул азыр біз бар боштан алсақ бастапчы. Аерден 05, 05. 4 saat ödüp da. 4 saat. Andan keyin daha erişi gerek. Primerde 10 saat ödüp. 10 saatin içinde tamırlar. Ruslan ne var kızdı? Ruslan. Ruslan diyor. Bayağıdan hakkıylasları, o yaktan gelet kanlar, balgar yerine sevgili. Gözüm, demesi. Şu sevgileri gene bol koçak muhtaya, içine sordu.
pakette gelip tabi. Candan alıp gelgendeğin paketten çıkarıp durumda bir 10 kilo topraklı çoğuna gidişke sudan koyup ayava yezesi sana karnemin degen var. Karnemin sözsüz karneminde olsun. Karneminde 10 kilo boğulanın 100 gramla jetpeli koşuttağı sıra olmasın olmasın. Arlaştırıp karneminde var. Nemenin altuşkanı atalama hamurunu salıp soyuyor. Bu bir hafta duruyor. Hiç bela olmuyor. Hayır, sıra zaman diye görüyoruz. Boşal cennetlerde gerek yok. Altıcanı diye görüyoruz. Hiç bela olmuyor. Altuşkanı. Hamurda kurmak var. Hamur kurmak sana öldüğünde bol iyi öldüğü var. Kimge köçet gerek bolsa oturganlar hazırdan hareket kıldılar. Köçet alışkan emas. Lunga kaskan. Bizgiler ne kılap? Buna benim kalpağımca жерде oyuyoruz. Şunca жерде oyuyoruz. Şunca. Ondan keyin tamirda salıp koyuyoruz. Uzunroq saqlab olgan deydilar. Bir çaptır. Bayağı joylashtirib qo'ysa bo'ldi, o'nbek. Bor, lopatkani buna tepeyle bunday kire turgan жерде 60-60 aladi Rossiyada. Bilesingizmi? 60-60, düğünde 60 aladi. Alçıga bayağı ne biyokumuz koşadı arlaştırıp. Biyokumuz arlaştırıp turib, ana bayağı жерге oşoğlu tamırda oşoğlu işledi. Bizde taştaq yerlerimiz, bizde kumdaq yerlerimiz var. Buna oşoğlu yerler birge bir alış gerek. Tüyündağı bir al. Odarıp, toprak sız bulup toprakta. Toprakta ne jayıp koyuş gerek, 10 gün duruş gerek toprak. Toprak 10 gün turgandan keyin şamal tiyet, gün tiyet, jamgır jasa ondan jakшы. Kayradan taş bola turgan bolsa taşını terip, çoğun taşlarını alıp ırgıtıp, mayda taşlarından beri ırgıtıp, egerde kokon gilaske tangaday taş bola turgan bolsa tamırı takalsa, tamırını kaytar berет. Ошон үчүн кургап калат. Kokon gilas. Аны билбейли biz neden kurgap kaldı, anday oldu, bunday oldu, köçet bergen teker oldu. Ошон үчүн елеп туруp бул жакка жумшак топурак, колуңмен мындай кылсаң ойнай турган топурак болгондон кийин ошого бирме-бир биогумус аралаштырып туруп, анан ошону жерге берип туруп, анан ошол жерге отургузуп, любой дарагын өстүрүп берет. Любой дарактан результат. Мөмөсү дагы болот. Шунчалык пайда болот да бизге. Ошого туугандардын баардыгы заттан биринчи жер даярдап. Азыр биз мына күзүндөсү отургузганды үйрөнүшүбүз керек. Күзүндөсү 1-сентябрдан баштап биз уже лунгага өтүшүбүз керек. Бар күнгө 3-төн, 5-тен, 10-дон лунга казып, даярдап баягы. Октябрдын аягына чейин даярдап бүтүп туруп, анан күздө отургузуп салайлы. Любой дарак өнөт. Любой дарак сонун результат. Меснеде болуп калат экен, 1 жыл келген кишилер. Азыр мисалы үчүн кимде акча жок азыр, акча жок, көчөт ала албайт азыр, данный момент. Не? Барып жерин чукурsun. Жерди подготовка кылсын, быйыл 2023 мü? Күзүндөсү деле 2023 болот. Түшүндүңөрбү? Бирдей болот. Самый главное, что сапаттуу көчөт келиш керек да. Сапаттуу көчөткө заранее акчаларын берип, алып келип болот, мени позвать этпе деп, закладын берип, даярдап коюш керек да. Чтобы келгенде сразу көчөттү отургузуп алыш керек. Жер даярдоону үйрөнүш керек. Жерди обогащать этип, жериңердин лунганын ичин толтуруш керек азыкка. Азыкка лунганын ичин толтуруп, мисалы үчүн бирге-бир казып, мен айткандай кылып туруп, биогумузга аралаштырып коюп койдуңарбы? Мына ошол жерге силерге 10 жылга кызмат кылат да. 10 жыл баягы жерде эч нерсе болбойт, только ийгилик боло берет да. Мына ушуну үйрөнүшүбүз керек. Жер даярдаганда, биз жер даярдаганды да билбейбиз, көчөт тандаганды да билбейбиз. Анан кандай бакманчылык кылабыз? Туугандар, ушул жагына өтө скрупулезно относиться керек. Көчөттү анан кийин тандап атканда агрономду алып барбагы, тынымсыз баягы көчөттүн анастасиясын окуш керек. Бұл көчөт каерде даярданған, кандай подвойдо даярданған, тамыры эмне, үстү эмне, канча сууга чыдайт, канча эмеге чыдайт, баардыгын определять этип туруп, анан кийин ошону отургуз керек. Amerika'da minnagan yerlerde bakıldı da vadan çölde bakıldı. Bizde adırlar boş durdu. Hazır ben geleydim, buna tartıp geldim. Buna demede bizde ana kızından çıkkandan keyin bizden yerlerimiz
Абсолютно бош екен да мына. Азыр тартып келдім. Boş boş. Видеоға өзіңер да күбе боласыздар. Мына қарап көріңіздер. Мына жерде башқа Израиль деген мемлекет бар, білесіздер? Çölde бақылып отыр. Мына жерді қараңыздар. Мына. Абсолютно бош. Koy lan koy. Şunday жерге сулап çıksa, kanday köçöpler ekse болады, kanday darақтар. Ең жақсысы бадам. Badam. Бадам. Ең жақсысы бадам жылыға түшін береді. Бадамдың ана бутосы да жеңеді, қайнаудың да ұқсас да. Парпайып кетіп болса, шекесін алып қоясың, пальметті қылып, үстіге бұланда шығып кетіп отырған болса, карантиндетіп қоясың. Болды. Өте жеңіл. Анан кейін бадам аз орайды, білесіңдер? Бадам вынос деген. Вредительдерге. Тейшіріп мынандай жалбырақтарын түшіп қалса дағы, бірақ мөмесі пішіре береді. Шунчалық күшті. Бірақ су керек. Су, жақсы су. Ал қарап ала тұрған болсаңыздар, көктетіп, мысалы 3 жыл, 4 жыл қарап ала тұрған болсаңыз, бадам істерлік болып болады. Бадам 100 жыл жетеді. Маша, елеседі, 100 жыл. Ана бадам ең аз түшін бергені 10 килограмм береді. 1 гектарға 660 бада тұрған болса, 5 тонна жылыға бар. А құда беріп 30-дан беріп ала тұрған болса, бұна сол барды. 1 гектар бақты Қадамжай районында 1 миллион сом бермесе işletпейді біздің Қадамжайда. 1 миллион сом бермесе бақты işletпейді Қадамжайда. Мына ошон үчүн туғандар, мына бұл жерде өзіңізде қанша жер жатады, Ноқатта қанша жер жатады, Жалауат, Сусақ, Нокен, мынанан нарлы барлық жерлеріміз бош жатады. Мына жерлерде барлығын жер әдістерін шақырып Şor su menен sulara verse bola mı? Шор су менен бассейн кыласыз, тундырасыз суну. Анан через фильтр өткөрөсүз. Анан өзүнүн препараттары бар. Мына солесодержащий суну немесин адынкилерин туруп баягындай иритип соль тагына түшүрүп турат. Анан ошонун үстүнөн сууну алып сугара бересиз. Анан түбүнө дагы бир насос коесуз. Бул отдельный ылдый жакка айдап турат. Badama su verelim kanda. Бадам сууну жасай içет да биздин бадамдар. Поликарбонат. Суну да içет, түшүмдү да жакшы берет. Adam suyun üstüne 12 metre çeyin gider. Oo. Tamam. Azaplarından bir ayda da özgün lojesi de. Ayda hoca var. Bu da evlendir de var. Yürüyüş yaprakta da çoğulu yatsak başkası bulunmaydı. Başka isterse bulunmaydı da ошол жерге бадам егіс керек. Анан ошол жерге bir konteyneri bir nersени алып барып туруп, жерге көмүп, чакыштап, эме кылып, көбүнчө ошондор болот Өзбекстанда. Алып бараттагы контейнерде bir жерин тесип, баягынын сыртын чакыштайт, ичине чакыштап туруп, жерге көмүп туруп, баягы суу толтуруп коюшат, бияка бир насос дайыма чакыштап, сүрө берет. Башта менен алып барып куюп атышат. Bizden birbirinden su alıp çıksın. Muzdaq su menен ысык сугарган кандай айырмасы бар мына? Мына муздак суу менен сугарылганда дарак кадимкидей стресс алат да, үйшүйт да тамырларга. Температура түшүп атпайбы. Ошон үчүн 36 менен сугарыш керек. Эң жакшысы 36 градус. Мен сураганым, мен bir 20 сот клубникам бар да. Bir жерге алып барып, балдар алып барып сатышат, ошол жерде bir чала айтып да. Bu толку muzdaq суу ичкен клубника келген деп. Неге десем, мына 3 күндөн бери бул нормальный турат деп. Ана менден сурап калды бая бала келип. Мен айттым, мен 15 метрден чыгып эле клубникага кирет деп. Булаттан чыгат, анан топойдон келет. Ысык суу менен сугарыш керек. Бакты ысык суу менен сугарыш керек. Өзү күндүз менен сууга коет. Кечки саат 6-дан кийин эртең 7-8 болду, анан алыштым. Сиздин баягы клубникаңыздын жакшы турган себеби бул жакта топурактын составына көрөлөт. Мына тон, мисалы үчүн малинасы менен түздүн малинасын экөөнүн сактоо эмеси 3 разница берет. Түздүккө бөлөкчө, жакты бөлөкчө. Минералдар бардыр. Ошол клубника өзүнө составын алган бардыр жакшы элементтер ошол кармакталат. Топурак жакшы. Geçen ben Cenab-ı bir uşak edip kaldı. Havalısı kılıp durup, ağam niye satış gerek dediniz? Özünün preparatları var. Ne diye? Soldu ömür kılatırman bir göktür. Neytirati soğukta durgan mı? O, demeyle iritip durup, tuzlu iritip, düğünden çürüyor. O şöyle soğur ederiz. Havuz olmuş gerekti, çoğun var.
boşkaga salып koysa olur mu? Boşkaga salasınız, boşkada tüyünü adetli nasıl koyuyorsunuz, чтобы bayağı tüyüne düşkön demeli, tunutmalı adetli çıkarıp koyuyorsunuz. Olursa Oturup alıp bırakın, sıyıp kılıç gereği. İşte bu başta. Tüyünde böyle çürüp durur. Adım gidelim çılak okşamalı deme toplalık olur, tüyünde olur. Çaynak bütünde nakitte yoldular. O, çelik tüyünde nakit değil. Şu anda 6 sotluk yer var da. Ben şöyle görüyorum. Alma geliyorum. Korkmalar, saçlar diyorlar. Şu oldu. Onların çekesinin gazı kurup soğan anda. Soğan anda. Bunda tekerek gaz koyuyorlar. Tekerek Yamalı. yapmışlar. Ya kurultu soğan anda. Mesela. Almanlı mı? Almanlı, Stockholmler. Alman, Artık türü var. Da kıstası. Alman tüyünde işlerse çok olur. Alman tüyü tam bu Türk'e Alman'ın çıkıp etmesi için karnına kuran çok kapıda ortam. Tüyünde işlerse çok. Oğa azık verseniz, su verseniz daha nabarı doğru tasla. Alman'ın oğuz tamırları buna o şarkı ketken jakka butağı getirdi. Buna Alman özü mındağısı butağı buna oğuz tamırı şunun dışında olur. Azıklı da sunu da şu yerge vergen. Çekesinler. Bunu kandiklerдeki tamırı bulacağından yarım metrele çıkıyor. O için yarım metre açıcıya kılıp sunu o yerden de verirler. İyi azıklı da o yerden verir. Bunu kandikler. Ama sefer Rosluyla gider. Çok daraktatlı o 10 metre daraktatsız getiriyoruz. Ben o şu an bir bunu çağırdım. Nemeli geçtim, o üniversite. İşte bir yaxşı vermeye kaldı da, gördüm. Cihazlık yetişmeye kaldı, çok öyküldü. Tamırı gittikleri de kısası bir yapılarak gitti. Tamamen altışlarında sana. Eski daraklarda hazır evler, eskiler göz kıyvayla eski daraklarda karma oturuyoruz. Yok böyle kıyış gerek. Kıyıp, tazalap, ordudan canı, sortlarda gelip oturguzup. Kiçinekey жерде olsa da жақсы, effektivді işletkeni hareket etmesi. Effektivді işletmesi жер. Biz жеріміздің маңызы аябай шығып тұрады. Элементтері барлығы қамтылған. Аминокислоттар, қаншалаған бізге керекті микроорганизмдер барлығы тұрады. Ошоларды біз өзіміздің елімізге işlете алмайды. Жөн жасатамыз. Ошоны жөн жаткырып алыш үчүн саясат жүргүзүп атабыз. Ошон үчүн кыргыздарын тургулап бак отургузалы деп. Кудайга шүгүр азыр эл жакшы ойгонуп калды. Эл ойгонуп азыр тынымсыз бак кылам деп. Азыр эки адамды бирөөсүн неме кылсаң эле, Абдулла мен бак кылайын дедим эле, мага консультация керек деп атат да. Бул эми өтө жакшы көрүнүш да. Бир дарак мисалы үчүн жылыга 10 килограмм түшүнбөдө турган болсо, бир жылда кыргыздардын бардыгы биригип туруп 7 миллион киши экиден көчөт отуруп 14 миллион көчөт отургузуп турат. Мына ошонун бардыгы бизге азык болот. Тамак аш коопсуздук болот. Азыр биз өзүбүздү 100 менен 3% камсыз кыла албайбыз. Кыргызстандын потреблениясы сезон кезинде күнүгө 1000 тонна жүзүм жейт экенбиз. 3 күнгө жетпейт экенбиз. 3 күнгө туруштук бере албайт экен жей турган болсо. Хурма вообще 0,1%. Хурма. Badam, вообще badam жок экен. Биздин базардагы бадамдардан мисалы үчүн 1000 тонна бадам кылса, ошонун 10 тоннасы биздики. Энди калган бардыгы Өзбекстандан келет. Фисташка Турциядан бери, тияктардан бери алып келип жатат. А бизде 3,5 миллион гектар жер бош турат. Мына ошол жерге өзүбүз жей турган продукталарды чыгара албай атабыз. Наша Егор, для себя можно, для себя ekmek atабыз да биз эшик салып, эки бала. Өзүбүз үчүн. Для себя жок да. Мен Абдулла жана Алла Тааладан жана мен алып келдим да, мен сизге келдим ошо. Азыр экенге дагы 15 күн бар да, ошону кайсы? Биягы 1.60, 1.80 деп атат. Биягы 40 деп атат. 40 кылсам ал нечкөдөгөндө бир 7-8ден чыкканда коюу болуп калабы дейм. И ошону азыр кандай подкормка кылып биогумуз аралаштырып беришим керекпи же жөнөкөйлөп пакет берсем? Малина. Малинаны өзү 2 малинанын ортосун 1 метр кое бергиле. Жерди кысканбай. Бул жагын 2 кыл кылат. Биягы кетет бул чайлайт да. Чайлайт. Ошо чайлайт да. Кирип анан кийин баа жерде териш деген проблема болуп. Балдар эле баа көчөттү көп сатыш үчүн эле схеманы кичине бөлүп атышат да. Садак болот, өзүнө эктирип койдум, доктор сен айттың азыр. 10 ко
20 santimetre hektar oldu. O ertege teriş gerek de bunu. Büröge satış gerek de. Bunu temelenci oldu ölmüyor. Жөн мурун мен дагы местный малина бар деді, 3-4 соток. Мен эмесе, ал бар чатырап кетет. А мен кубандан сурасам айтат, ака дейт 30 сантиметр. 30 сантиметр менен чыксам мында эртең ал чыкканда сапсы менен чатышып өлүп калат го. Мен айттым бир 50-60 эгерде де, буну мен болам да. Бойлап кеп. А сиз айтып атасыз 1 метрде. 1 метрде. Birge iki kılıp ege örgüle. Malinasında Eje Malina'nın Karagat'ta vardır birge iki. En жақсы Eje Malina 100 zorgo berdi da. Жок да. Eje Malina özü. Eje Malina köçöt, köçötler, жақсы köçötlerdi. Elleri bilip aldı da zarayla akçasını verip. Gittin, onun kütü oturanlar var. Ne dersin? Bu alıştı. Şunca tam kısmı oldu. Жақсы son. Nazır Kuanışlıkta olacak da gördünüz mü kanca düşünüyormuş bakalım. Bundan sonra düştükü egerden biraz Suzaka'ya geldiğinde berdi gelmiş bakta. Sonra bir hektarından 40 tonuna satmakta. Geçen gördünüz mü? Ben barkan malda Abdakaya Hosting'izde bana köpürette vardı. O günü 480'den satmakta. Gece malindesi. 480 böyle istedik efendim. Bir hektardan çok degende 100 kilogram teri çıksa da. Эми жерде терген адамдар да конкурсмен алат экен, ал кубанчы. Биз уже барып турдук, жарым сааттын ичинде мында рецепттердин 22 аягы келди, пожилой аягдар. Нормально тербеген албайт экен ал. Жақсы абыйым чыгарып ана дейт, ягода повреждение кылган жақсы терилесиз. Значит, siz 1 метр дедиңиz. Birge iki ege Ertege çaylap ketkenden keyin materyaller olasın. Мен күздө эгемде ал мага доставка кыла албай калды да. Мен күздө жерди айдатып койдум уже. Жер жатат азыр кардын алдында. Азыр шону трансфер каз керек, балдарга айтып трансфер казып. Ягы 50. Ягы 50. Керегилигин 60 кылып туруп. Жакшы. Bir жерге одарып, таш болсо ташын алып салды. Жок, бизде кара топурак, хепсек чачылат. Ошого биогумус аралаштырып, кайра ордуна берип, ошого Birge iki bilir, ilk жақсы. Lan stойкаға место алдырды. Что бердегі стойканы отырғызғанда көшет алынып кетесің, да? Мына 1 метрден эксем стойка калат ошондо. Стойкаға место алдыргыла. Анан кейін мына немесин ортолугун 2 метр кыла бергиле. Кирип келген адамда кыйналып. Неме коюш керек? Чыгыш керек, араба сараба керек. Азыр анда биогумус удобрение кошпой эле көрөмбү. Бизде жер жакшы да бирок, тупурат. Биогумус берип коюп берген. Мына 2 килограмм биогумусту, жарым килограмм, 1 килограмм неме 500 грамм биогумусту 2 килограмм топуракка аралаштырып тамырга берип. Болду экен. Зыян жок. Зыян жок, эч нерсе жакшы. Суроолор берер. Суроолор болсо өзүңөрдүн багыңар коюнча. Менде суроо. Менин атым Ал. Кубатай чаканак боюнча. Ошо көлдө жана балдар YouTube'дан көрүп калдым. Анан ошол чаканакты бизге алып келип Бирли соны сиз акчасын берсеңиз эле мен звонить этип азаматка айтып коем. Эми жалаатка салып бер деп алып аласыздар. Өзүм чалып алсам 2 күндөн бери албай атат да такырчы. Азамат телефон албайт. Азамат азыр ушундай тынымсыз иштеп аткан малды. Көчөт эсептеп өткөзүп акча алып аткан малды да. Кышка мал бир сүйлөштүк элек да. Марттын этектеринде ошо немен кардын кетишине жарашат экен. Анан ошо боюнча кечеден бери чалам такыр албай атат да, ушуну бир байланыш. Жазганда 0502 0502 55 33 99. Ошол телефонго чалдым да. Бул номерлердин албай атат. Экөө тең бар да, 2 номер тең бар, экөө тең албай атат.
Ben Galatasaray ayetip Onun bayağı. Azamat'ta Ünal'ın bir de aldı. Abdullah Taşiş, Eylül'ün sorusun жеткиз koyun. Енді неме бойынша айлық көттердегі айылlarдағы әрбір үйде bir қанша сойтықтен boş жайлар жатады. Анын еркектері мысалы башқа жерде іштесе үйінде аялдар отырады да, анын аялдар ошо чоң сойтық жерлеріне еккені мысалы көбінде мүмкіншілік жоқ екен. Айыл башыларынан маалымат алганыбызга караганда ошолордун майнасы көптөргө мисалы сиз аркылуу сиз ортодо бир көпүрө болуп берсеңиз элгечи айыл өкмөттүн деңгээлинде айыл өкмөт өзү гарантиялуу алса бир канча миң мисалы көчөттөрдү мындай падерализацияга деп суранышып атат да жерлери бар тосулган только падерализация болсо ошо немесинен мөмөсүнөнбү же болбосо кандайдыр бир срокту договор сетип алып туруп анан кийин төлөп кутулса деп ошодон бир малина эже малинага суроо талап көп болуп атат да. Типа ушул бир суранып билип берсеңиз жогун деп Жақсы сунушты алып келдіңіз. Себебінде бақты біз үйге алып барғанымыз менен бақты аялдарыбыз, балдарыбыз қарайды да. Мынау ошолордагы тынымсыз сатып акча кыла турган булак керек да оларга. Малина, ежамалина ошол булак болуп бере алат. Ошол бир 5 сотке 300 көчөт бар. 300 көчөт батат баягы эгерде чисто польский боло турган болсо ар бир 3 килограммдан түшүрөт да. Бул эми 900 килограмм малина. 150 сомдон да сатса эптимен сатса болот да бул. Баягы жеген ичкен күндө көтөрүп турат да. Гене жашаганын бир шарт болот да. Buraysa hareket kıldır, subhanallah, Allah'ın kolunda Allah subhanallah verir bize. Hiçbir toskalıcı bol kalat inşallah. Жақсы fikir. Жақында Өзбекстанға бардық, көчені көргені да, бетон бойынша екен. Ошында мана комитеті шығып, біздікі өзлерін абат мағала деп, өзі проекті бар екен. Бетон қылдық дейді, четіге жүзім екіп тұрды. Bir stop жүзім екен, анан bir адам келіп, өзі мұндай қара кесішін айтады екен. Yandan gelin, bir adam gelirken maşinanı koyup beredi, bir adam gelip terdirip, oşu sattırdı. Bir senyaga mança жүзім deydi. Abi uydu içige köket ektiredi deydi. Şunda sistemi koydu da. Vallahi sonunda. Öte жақсы, mına demede Fergana'da öken Ancar'da bir Ancir safhoz var. Ancir safhoz. Vardı da Ancir oturmuşan. Ancir'de almaştırıp duran tez, canlı. Demelerdi. Hazırında kara Ancir'de o soğuk deyip açıldı. Kurgatı, satı, bir de Ancir demek, oşka çayın gelip de gerekse araya çayın getirip kap. Bir de o safhozdan kılgan işi değil mi? Ya bizde kança mümkünçülük var. Bir usul mümkünçülükten faydalanıp hazır Kırgız'da Kırgızların memesi de koydum ya, Sliva menen badamdı. Bu da zerikçeli adam tutuyordu. Sosun karab koysa öyle, bu da onda ürünleri cengilerken cılığa düşünmeli öğretmeni. O Kırgızstan'ın bütkülle şeyden o badam menen Sliva'ya oturatırman olsa, buna Germanya'nın özü ayırmakta. Eğer de siler, köp kıl aviyon kılatırman olsanızlar da otur. Kağını 400 rubilden alıp ketkenin, somdan alıp ketkenin razı eken de bunlar. 400. Elizdet görgülür. Bir ile kaynalı 70 kilogramda yoğur verir. Kança pribil bulur da bu. Her bir tüyü 20 kilogramdan kalk belgende dağı bu 12 tonla kalk bulup verir. 12 tonla kalktı. Bu yıl 170 somda Stanley'di satıştı. Stanley degen en moda oldu. Dünya ölçüsünde konfetin bardağı şokolat, Çerneslik şokolatı şu Stanley'den yazılan kendi. Şu sortunu alıp geldik. Ana hemen elde paterşka çıkıp bardağı mesela agorotlarına şuradan oturup olsa ana sorun oldu. Bizde kırgatılan kaynağım var. Özbekistan'da çıkan konfetlerin o neyse жақсы değil. Çöplerine salı olsa şire olup ketsem salı alıp ceyip жүрө бересиz. Ama darılığın ayı.
Hazır hem siz meyerde uşunca geldiniz mi lan bu? Hem canım bu yigit, o deputatlar vardı. Deputatımız meyerde oturgan hakim. Bu niye geldi bu kişi? O ne çok da bunlar de. Bunlar da kötü toktar ıstalaklar. Yerde köp çıkılgan yerde sizin çıkılış gerekiyor. Zasiden ötürü de buna yerde ruhsur, düşünsür. Şu yerge fayda oldu. Bunlar dilesiniz yaşayan adamlar. Bunlardan okşayacaksın kütük oldu. Kaça bile departamentın açardı. Ne girçi buna o baklava demin yerden ne gel baktı. Ne degen söz bu? Bizde 14 tane dışlar vardı. Bir tane adam geldi de buna hazır duralım. 14 tane adam oturalım. Biz de her an yoktu. Birden de adam gelmedi de hazır. Şurayı da kabul var. Mamaya durmadı. Bunlar şunçalık bayan da Bu böyle, bu yetisiyle olan, yetisiyle olan. özü, siler gelgenine de özü capsalıkta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de dinge çakıranda hiç kim okumadınız? Peygamberimizde uğurlan, hepimizde жақсы uymaydı. Hiç kim bizde müjdeler geçmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunday taşparanın kılıverişken, Tayfur degen şahar bağırdığında, Tayfur'da. Sava var edi. Taşparan kılışkan. Nazır Tayfur, şu dindin bol-bol oldu. Daim parvardiga деген эми биз дагы азыр бактабатты жасап атабыз. Акырын сиңет. Бир убакыт келет, ушул сөздөрүбүздүн бардыгынын жүрөгүнө сиңет. Кудайым буйруса ошол жакшы сиңет. 14 адам азыр биз 10 адам кайсак 140 адамды биз өзүбүзгө чакырабыз. Az meyerde ayıp oldu ki Allah'a bir 10 adamı kötü kanak versen buna çapılasın. Allah 40 yıl kazan bunu. Ama o çizdi meyre. Peki sen hiç kadar 3 kanı görüyorsun. Desem bunu ben bu cege boktu diye versek de. Kanlarımızda cedirsek anan giyip kedep değil mi? Aka sizin atınız kim? Benim atım Isman. Isman Aka çok rahmat. Allah razı olsun. Abdullah Kadı kelip oturan. Allah razı olsun sevgi. Ama İstanbul'da dastan Eko meni 20 yaşıma tanıdıktı. Ben şu malga gelip biröğünün altın cegen balam desimde. Biröğünü vurup diye bir tomok diye bir haram iş kılıp biröğe bir azar bergen adam desim. Bunlardan ben çocuk esime tanıdıktı. Bunlar özleri çözüler şu Biz bir getirmemiz almaktalar. Bunlar şu 94. yıldan beri bir geliyoruz. Akası en yakın kucaklaşan dostum oldu. Bunlar şu bağışıklar şular. Sen hayırlı olsun. Bağış. 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 İstanbul'da küçük dastan. Ben de bırakmadan bulundum. Ben ayaşındilerim uşlar. Ben bundan da hayvan tanıdıkta. Uşlar bende, orjanda da ben uşunday bir gözümde bir, cüröğümde bir kaynap çıkan bir emin var dedi ama tüm boyutlarına aytırır. Bundan da kılışırız gerek, bundan da işte hareketleri kılış gerek de akırı gelip bundan şu 2015. yılı şu cürökte kaynap çıkan derse şu bakka termaştırdı. Şu bak hazır misal üçün kılgan işi bile şu. Kança meni aldap ketişti, her deme kılıştı. Biroq şu joluma qaytpayla geldim. Allah Taala rızkımды dele berip atar. Buna aldagan adamlar kayra özleri, misal üçün öte bu sol bolup kayra özleri gelip atar, keçirip koydu. Biroq men joluma qaytpay, şu joluma qaytpay dep turup şu только багдаvat менен келетам. Ушуну Кудай кааласа, ушул акыркы демим калгыча дуа кылганда бизге Аллах дуа менен болот баржак. Аллахка бир ушул тахажжуд намаздарыңыздарда, ушул 5 убак намаздарыңыздарда бир калаканыңар жайы, ушул Абдуллахтын сөзүндө бир улуттук кылып, ушу элге бир жагымдуу кылып, ушуну бир ушундай эл колдоп кете турган ушундай бир жардамыңды бер деп койсоңуздар, Аллахым колдоп берсе, başka hiç kimse yer veremez. Rahmat, Abdullah sen jana jogorku kengeçtegi melke bölöktörü kapa olboyka. Sana bütünde el razı. Kuday razı sen şunça elge jakşılık kılam dep altından vaktına bölüp şunça jüresin. El şu biröge birö har bolboy, biröge birö zar bolboy, biröde birö mындай kol surabay jaşasın dep. Senin meniyetin düşünüğün yetkile turgan demengeni uşuluk ham sen. Sana Kuday desi olup basın. Şul kılgan işlerinin ayarına uzak ömürsün. Sen arkandan olsun, seni yoldavan jigitler köp bolsun. Şu tileğim kabul bolsun, yollarım açık bolsun. Kim kimge kanday sanasa Kuday yaratan Allah Taala özüne bersin.
Acına sen aytkan ayıl çarpasında oturan kökmeyleri de Kuday öz jazalayıp vakit gelen. Alar da senin yoluna düşüyor. Kuday yol versin. Kıdır, Razı oldular.